бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷалсаи ҳафтавори назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардида. дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди баррасӣ ва вазифагузориҳо қарор гирифт. субҳи санаи 28 октябри соли равон дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар ҷаласа ҳисоботи муовинони раиси шаҳри Панҷакент, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр вобаста ба рафти омодагиҳо дар муҳлати муайян ва бо сифати баланд сохта ба истифода додани иншооти ҷашнӣ шунида шуда, ҷиҳати иҷрои нақшаи андоз, сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар сатҳи баланд таҷлил намудани 30-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, рафти кишти тирамоҳӣ, захираи тухмии картошка, омодагӣ ба давраи зимистонгузаронӣ, таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ ва оби нӯшокӣ, насби шиору овизаҳо дар идораву корхона ва ташкилоту муассисаҳо, оғози мавсими ниҳолшинонӣ, тозаву озода ва обод кардани ду тарафи шоҳроҳ, сари вақт бардоштани партовҳо, дурустии ҳисоботи оморӣ ва иҷрои нақшаи андоз дар ҷамъиятҳои деҳот. дар сатҳи баланд таҷлил намудани чорабиниҳои адабию фарҳангӣ, ба истифода додани майдончаҳои варзишии замонавӣ дар ҷамъиятҳои деҳот, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас дод. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷаласаро ҷамъбаст карда аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард, ки супоришҳоро бо дарки баланди масъулият дар муҳлати муайяншуда иҷро намоянд. боздидҳои кори раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамъиятҳои деҳот идома дорад. ин навбат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамъиятҳои деҳоти Рӯдаки, Вору, Лоиқшералӣ бо рафти бунёдии иншоотҳои ҷашнӣ шинос гардид. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, соҳибкорон ва сокинони деҳаи марғидари ҷамъияти деҳоти Рӯдакӣ дар доираи омодагиҳо ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониро идома медиҳанд. аз ҷумла ҷавонони деҳа тасмим гирифтанд барои худ ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53-юми деҳа варзишгоҳи замонавӣ бунёд намоянд. ҳоло ҳамвор кардани майдон ва панҷарабандии атрофи варзишгоҳ идома дошта, ба ин кор ҳамарӯза даҳу нафар ҷавонон иштирок менамоянд. дар деҳа ҳамчунин бо иқдоми соҳибкор Ислом Имомов сохтмони маркази тиҷорату фароғат идома дорад. дар таҳхонаи бино сардхона бо ғунҷоиши 400 тонна маҳсулот, дар қабати аввал маркази савдо ва дар ошёнаи дуюм тарабхона бо 300 нафар ҷойи нишаст ҷой дода мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз рафти бунёди ин иншоот ба ташаббускорон баҳои баланд дода, ҷиҳати дар муҳлати муайяншуда бо сифати хуб анҷом додани онҳо дастурҳо дод. дар ин боздид ҳамчунин бо сардхонаи соҳибкори дигари деҳа Ҷамшед Акрамов, ки барои нигаҳдории 300 тонна меваю сабзавот пешбинӣ шудааст, шинос шуда, ин иқдоми ӯ муҳим арзёбӣ карда шуд. сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72-ми деҳаи Порвени ҷамъияти деҳоти Вории шаҳри Панҷакент, ки бар асари сел ғайриқобили истифода шуда буд, идома дорад. он бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва аз ҷониби пудраткор ширкати сохтмони Су-се сохта мешавад. зимни шиносои раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти сохтмон гуфта шуд, ки то имрӯз бино пурра бомпӯш шуда, ҳоло корҳои ороишӣ дар дохили бино ва панҷарабандии саҳн ва атрофи муассиса идома дорад. ба бинокорон ҷиҳати дар муҳлати кӯтоҳтарин анҷом додани корҳои боқимонда ва ба истифода пешкаш намудани бинои таълимгоҳ, ташкили ҳашар барои ба тартиб овардани саҳни он дастурҳо дода шуд. ёдрас мешавем, ки бинои нав дорои 12 синфхона ва ҳуҷраҳои ёрирасон буда, барои ба таҳсили фаро гирифтани 320 нафар хонанда дар дубаст пешбинӣ шудааст. бо
бо ибтикори соҳибкорону сокинони деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳотӣ лоиқширалӣ ва дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент роҳи байни маҳаллаи навбунёди деҳа дар масофаи 3 километр мунфарш карда шуд. тавре ташаббускорони ин иқдом иброз доштанд, дар ин кор соҳибкорон ва сокинони маҳалла саҳм гузошта. ҳамчунин дар ду канори роҳ ҷойи обравӣ бетонӣ низ сохта шудааст. байни маҳаллии 3-4 маҳалла ин роҳ истифода мебарад. мо ба охир расонем ки то ҳол 2 километр 200 метр роҳро асфалтпӯш кардем. мо тасмим гирифтем ки баъд аз ин ҳозир дар нақша 2 километр байни маҳаллои дигарашам дар нақша аст. аз ин кори хайр пеш аз ҳама даҳҳо нафар хонандагон ки ҳар субҳ аз тариқи он ба мактаби деҳа мераванд мамнун ҳастанд. барномаро идома медиҳем. дар асоси нақшаи чорабиниҳо мулоқоти гурӯҳи корӣ дар ҳайати муовини раиси шаҳр ва прокурори шаҳри Панҷакент бо роҳбарият фурӯшандагони ҷамъияти матлуботи шаҳр, сокинон ва савдогарони бозори Гулистон баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар заминаи нақшаи чорабиниҳои прокуратураи шаҳри Панҷакент дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент силсилаи мулоқоту суҳбатҳо бахшида ба 3-мин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ идома дорад. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29-уми шаҳри Панҷакент мулоқоти навбатии гурӯҳи таблиғотӣ дар ҳайати муовини раиси шаҳри Панҷакент узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода, прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода бо тоҷирон ва ҳайати соҳибкорони бозори марказии шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар оғози суханронии хиш муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки мақсаду мароми баргузории чунин мулоқоту суҳбатҳо баландбардоштани маърифати ҳуқуқи сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент, шарҳу изоҳи қонунҳо ва ҳамзамон эҳтиром гузоштан ба ҳамаи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ мебошад. ӯ изҳор дошт ки бояд кормандони бозори марказии шаҳри Панҷакент, хоса соҳибкорону тоҷирон аз ҳамаи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон бархурдор бошанд, ин қонунҳоро омӯзанд ва дар татбиқи онҳо саҳми арзандаи хишро гузоранд. прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода зимни суханронии хиш таваҷҷӯҳи ҳозиринро пеш аз ҳама ба омӯзиш ва мавриди амал қарор додани қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дигар қонунҳое ки мо бояд онҳоро биомӯзем ва мавриди амал қарор диҳем, гузориши муфассал дод. ӯ аз роҳбарияти бозори марказӣ, соҳибкорону тоҷирон даъват ба амал овард ки онҳо бояд дар омӯзиши қонунҳо, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии хиш, эҳтиром ба қонун ва одобу муошират таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир намоянд, зеро барои ҳар як шаҳр дар навбати аввал бозор оинаи муҷалло мебошад. дар идомаи суханронии хиш прокурори шаҳри Панҷакент Искандар Раҳматзода бори дигар таъкид намуд ки бозорҳо оинаи муҷаллои ҳар як мамлакат ва шаҳру ноҳия мебошанд. бинобар ин роҳбарияти бозори марказии шаҳри Панҷакент тоҷирону соҳибкоронро зарур аст ки қонунҳоро омӯзанд, маърифати ҳуқуқӣ ва хизматрасониро баланд бардоранд,
آداب معاشرتی خوب داشته باشند و به مردم باید احترام خاصه مناسبت نمایند. همین طور در این ملاقات وابسته به دیگر مسئله های مبرم روز از جمله شامل شوی جوانان به حزب و حرکت های افراطی و تروریستی، بیگانه پرستی، راه ندادن به بعض ظهورات نامطلوب که امروز جامعه را به اضطراب گذاشته است، اندیشه و ملاحظات جالب بیان گردید و تاکید شد که چنین ملاقات و صحبت ها منتظم ادامه داده خواهد شد. در مسئله تحصیلات میانه عمومی رقم سیوم شهر پنجکین نیز معاون رئیس شهر پنجکین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکورزاده و پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده با راهبریت تاجران و صاحبکاران بازار گلستان شهر پنجکین دایر گردید. در آغاز این ملاقات معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکورزاده اظهار داشت که مقصد و مرام چنین ملاقات و صحبت ها در سال 30مین سالگرد قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان اعلام شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی، این پیش از همه با بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان خاصه صاحبکاران و تاجران بازار گلستان پیش بینی شده است. در این ملاقات پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده ضمن سخنرانی خویش توجه حاضرین را پیش از همه به تامین ولایت قانون، آموزش قانونها، سندهای معیاری حقوقی خاصه قانونهای جمهوری تاجیکستان، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر قانونها را شرح و ایضاح داد. از کارمندان بازار دعوت به عمل آورد که آنها باید همچون نمونه دیگران که همه روزه با مردم روبرو می شوند قانونها را بیاموزند، طلبات آنها را سر وقت اجرا کنند و هیچگاه به زیاده روی و دیگر عملهای بیگانه پرستی راه ندهند. در این ملاقات نیز وابسته به پیشگیری عملهای نامطلوب از جمله شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی و تروریستی، بیگانه پرستی، دوست داشتن وطن، افتخار از تاجیکستانی عزیز، تطبیق دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که از پیام نوبتیشان سرچشمه میگیرد و ضمن سفرهای کاری به شهر و ناحیه‌ها ولایت‌های کشور بیان داشتند محسوس تاکید شد و اظهار امید کرده شد که تاجران و صاحبکاران بازار گلستان چون تمام مردم پنجکین باستان و جمهوری تاجیکستان در تطبیق چاره‌بینی‌های سال معرفت حقوقی با یک مسئولیت بلند سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان قرض شهروندی هر یک جوانمرد به حساب می‌رود. جوانان شهر و دهاتی پنجکین نیز این قرض فرزندی خود را سربلندانه اجرا نموده به نزد والدانشان برمیگردند و از جانب بخش کار با جوانان و ورزش شهر بهره استقبال سربازان ادای خدمت نموده چاره‌بینی‌های گوناگون گذرانده می‌شوند. خدمت نمودن در صف‌های قواهای مسلح کشور قرض ایمانی و وجدانی و فرزندی هر یک جوانی با ننگ و ناموس کشور به حساب رفته. در این مکتب حیات جوانان از درس‌های شجاعت و مردانگی، چالاکی و زیرکی و هوشیاری می‌گذرند و بعد ادای خدمت به قدر مادر و پدر، کلانسالان و اطرافیان و از همه مهم به قدر وطن مادر بیشتر می‌رسند و این مفهوم‌ها برایشان مقدس می‌گردند. امروزها در برابر دیگر جوانان کشور، جوانان شجاع شهر پنجکین نیز در صف‌های قواهای مسلح کشور خدمت نموده
در محافظت سرزمین اجداد سهم خود را گذاشته ایستادند. یکی از چنین جوانان دلیر این حبیب الله رجبزاده می باشد که بعد از ادای خدمت وطن مادر در خشون‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان سربلندانه به زادگاهش محله 10 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر پنجکند برگشت. این سربازان در برابر اهل عائله، جوانان فعال، مسئولان مقامات اجرایی محلی و بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکند استقبال گرفتند و این معرکه را فضای ایدانه بخشیدند. با مقصد بلند برداشتن حس وطندوستی جوانان شهر و دهات پنجکند از جانب بخش کار با جوانان و ورزش شهر نقشه چاره‌بینی ها تصدیق گردیده شده است و ما اقدام گرفتیم سربازان را که با سر بلند خدمت مادر وطن را اجرا نمودند و به نزد عائله خود برمیگردند در یک روحیه ایدانه با جلب جوانان شهر و دهات آنها را پیشواز گیریم تا که برای دیگر جوانان نیز سربازانی که خدمت مادر وطن را اجرا نمودند نمونه عبرت باشند و جوانان و نورسان ما از حاضر شوق و هوس به خدمت مادر وطن پیوستن را پیدا نمایند و باوری کامل داریم که در گسیل‌های من بعد جوانان شهر و دهات پنجکند باز هم فعالانه اشتراک می‌نمایند و قرض فرزندی خود را با سری بلند اجرا می‌نمایند. در هفته صحبت اقدام این جوان و دیگر جوانانی که با میل زیاد و محبت به وطن برای ادای قرض فرزندی خود به صف‌های قواهای مسلح شامل شده خدمت وطن مادر و سربلندانه ادا می‌کنند نمونه عبرت دانستند و به این جوان سپاسنامه و تحفه خاطروی سپاریده شد. من سال 2022 با کمیسر حربی شهر پنجکند رفته با خواهش خود به خدمت مادر وطن رفته در وزارت مدافع خشونت‌های زودعمل در ناحیه لخش خدمت را ادا کرده و به سر بلند به پیش پدر و مادرم برگشتم. من بسیار خوشحال هستم. می‌خوام که جوانای ما امروزه با خواهش خود به خدمت مادر وطن بروند. خدمت مادر وطن این قرض هر یک شهروندی جمهوری تاجیکستان است. من امروز افتخار می‌نمایم که قرض شهروندی خود را در نزد مادر وطن اجرا نمودم. واقعا همچنان در ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان درج گردیده است حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر شهروند است و همین است که جوانان اصیل کشور همیشه برای محافظت وطن آماده میباشند. بازی نوبتی دسته فوتبال سراسمی شهر پنجکند با دسته سرداری شهر ترسونزاده در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. این نوبت در چمپیونات تاجیکستان لیگ یکم دور 23 دسته فوتبال بازان سراسمی شهر پنجکند با دسته فوتبال بازان سرداری شهر ترسونزاده قوا آزمایی نمود. مسابقه ورزشی فوتبال در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند با اشتراک زیادی مخلصان و هواداران فوتبال دایر گردید. در دور اولی مسابقه فوتبال بازان مهارت خوبی بازی را نشان داده. аллакай در دقیقه 43 یکی از ورزشکاران بهترین دسته سراسم شکرالله اسمتاللویف با دروازه رقیب دسته گل زده حساب را کشاد. در دور دوم نیز این فوتبالباز با رقیبانش مسابقه کرده کوشش کرد تا بر این دسته غالبیت را به دست آورد و همین طور هم شد. در دور دوم در 88 دقیقه بازی وقت قریب بازی فوتبال به آخر می رسید و مخلصان انتظار گل دوم دسته سراسمی پنجکند بودند، شکرالله اسمتاللویف این عمل را به اجرا رسانید. او با یک نگاه و اصول خاصی بازی فوتبال گل دوم را به دروازه دسته فوتبال بازان سرداری شهر ترسونزاده زد و حساب 2-0 شده. پیروزی نصیب دسته سراسمی شهر پنجکند گردید.
аз рӯи гуфти варзишгарон ҳамаи ин муваффақиятҳо бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва сармураббии даста Раҳматулло Фузайлов мебошад. ӯ собиқ ҳимоятгари мунтахаби Тоҷикистон ва яке аз мутахассисони варзидаи кишварамон ба ҳисоб меравад. Фузайлов ҳамеша ба футболбозони дастаи саразм таъкид мекунад, ки онҳо бояд дар ҳамаи мусобиқаҳои футбол танҳо ғалабаро ба даст оранд. акнун чемпионати Тоҷикистон Лигаи якум даври 24 оғоз ёфта. Санаи 2 ноябри соли 2024 дастаи саразми шаҳри Панҷакент бо дастаи Файзканди ноҳияи Восе қувваозмоӣ мекунад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.